Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo, Palembang. Hari ini Ahad malam Senin 28 Januari 2024 bertepatan dengan 17 Rajab 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku berkas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Nur Majid SPDI dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ibrahim LCMA LCMAG Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Amiruddin Muslim Ansori dengan pembahasan tafsir Al-Quran Jalalain. Dan hadirilah dan syiarkanlah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW malam ini ba'da salat Isya bersama Syekh Abdul Basit Musfi LCMA. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Kami bawakan kepada para jamaah untuk dapat meluruskan shopnya serta mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل. سأريكم آياتي فلا تستعجلون.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 الله
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا ربنا يا رب العالمين، يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Maju. Maju. Yang jauh. Yang dekat. Sudah. Ya, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والذرية وأهل بيته ثم إلى أرواح العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والصوفية المحققين ونخص خصوصا لمؤلف هذا الكتاب شيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي ولكافة العلماء العاملين والشهداء والصالحين ونخص خصوصا لشيخ محمد بن محمد الغزالي الطوسي والشيخ محمد بن إدريس الشافعي والجنيد البغدادي ونخص خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأستاذنا ومعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته مصباح الظلام. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين وكافة المستمعين, Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib isya, jamaah pengajian tafsir Al-Quran Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo atau Masjid Agung, yang insya Allah mudah-mudahan seluruh kita dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, baru saja kita menunaikan salat maghrib berjamaah.
Nanti pun kita akan menunaikan sholat isya juga berjamaah. Antara maghrib dengan isya kita isi dengan taklim atau majelis ilmu. Mudah-mudahan akan sedikit menambah wawasan untuk kita seluruhnya ini. Terutama sekali keistimewaan, kemuliaan bulan-bulan hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah kita masuk di malam 17 Rajab. Malam 17 Rajab. Dan malam ini juga pengurus panitia masjid akan mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj di masjid yang tercintai. Ini adalah sudah ada bannernya. Kita hadiri ya. Karena memang di Palembang ini kondisinya lain dengan yang Palembang dulu. Kalau dulu Palembang ini kalau ada acara-acara hari besar Islam, ini kiblatnya ini di masjid inilah, Masjid Agung inilah. Jadi masjid-masjid yang lain melo, ya, melo ngerami ke. Nah ini masjid, musola, langgar, ini rata-rata langado ke Galo. Jadi terbatas sudah jamaahnya ini. Tapi kita memberikan semangat, ya, semangat. Apalagi dulu di Masjid Agung ini sentral untuk dilaksanakan MTQ. Nah, dulu itu ya, masih ingat kamu? Ini alhamdulillah ya. Dulu masjid belum banyak, ya, 80-an belum banyak. Ada sekitar berapa ratus gitu ya. Sekarang ini masjid hampir 1000 di kota Palembang ini, di 18 kecamatan, 107 kelurahan, hampir 1000 masjid kita ini. Nah, belum lagi musola, langgar 2-3 kali lipat. Nah, jadi wajar kalau ada yang jamaah yang terbagi, ya. Sudah tuh ini hari ini penceramahnya itu diimpakkan dari luar, ya, dari luar-luar, nah, yang mampu-mampu habaib. Nah, kalau ustaz-ustaz mampu-mampu tangguh buntung tidak laku, kelasnya lain masalahnya. Iya, jelas kita ini di pinggiran be, taruh kelas depan ya. Malam ini mana jamaah-jamaah kita? Iya. Mang Edi mana? Hah? Si Regar Araham mana? Nah, Sahrial. Nah, sono. Cek Tom mana tadi Cek Tom? Tadi ada ketua tadi ya. Nah, ya, walaupun sederhana jadilah yang berkahan ya. Enggak apa-apa. Terus yang sakit-sakit jamaah kita itu cepat diangkat oleh Allah penyakitnya. Dipanjang ke umur. Jadi lawak yang baik, jangan ngajak orang lain. Dah, baik. Malam ini kita akan membaca satu ayat firman Allah yang ada hubungannya dengan fi fadilati Rajabal Murajjab. Keistimewaan kemuliaan bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah. Ayat yang kita baca kemarin adalah surah At-Taubah. Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Itu ayat yang kita baca kemarin. Sesungguhnya hitungan jumlah bulan di sisi Allah Hijriyah itu jumlahnya 12 bulan. Diawali dengan bulan Muharram. Sudah Muharram itu apa? Lalu lupa kamu. Safar. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Bulan Hijriah lagi dah hafal kamu manu.
Hafalnya bulan nasional itulah. Iya. Januari, Februari, Maret hafal. Kalau Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Pas itu ya, Zulhijjah. 12 kan? Iya, nah ini kita ini ada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan mulia. 4 bulan yang diciptakan oleh Allah itu diantaranya diciptakan langit dan bumi. Kemarin kita sampaikan, bumi ini berapa lapis? 7 lapis. Langit 7 juga. Dari mana tahu? 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Makanya kita dengar di Isra Mi'raj ini, Nabi di Mi'rajkan itu, di Mi'raj dinaikkan oleh Allah itu bertemu dengan Nabi Allah Adam, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi apa lagi? Nabi Idris. Nah, dia Nabi Idris. Nabi apa lagi? Ilyasa, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Nah, 7 dia, 7. Abul Anbiya, bapak segala nabi itu adalah Nabi Ibrahim. Makanya beliau meninggal, wafat, langsung dinaikkan oleh Allah di langit yang ke-7. Tapi Nabi kita ini bukan cuma langit yang ke-7, tapi langsung menembus Sidratil Muntaha. Nembus lagi apa? Al-Kursi. Nembus lagi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nerima perintah salat ini. Nah, kagak diceritakan oleh Habib atau Ustaz ini kagaknya. Lengkap. Kalau puasa cukup dikirim malaikat Jibril. Jibril turun. Nah, perintahkan Muhammad dan umatnya puasa. Kutiba alaikumusiyam. Jibril turun. Perintahkan umat Muhammad untuk haji. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Yang buntu? Ada tak peluang wong yang buntu itu berangkat haji? Hah? Ada tak? Kate? Mana buntu? Haji itu nak bayar, nak naftar. Nah, penantian nunggunya itu sampai berapa? 30 tahun. Nah, kamu umur 50, naftar. 50 tambah 30, 80 tahun. Lapikun galau. Nah, mana caranya supaya kita baca dapat pahala haji? Kamu tuh dengar tidak? Tidak. Siapa-siapa yang nak kepengen pahala haji, tapi dia tidak berangkat. Nah, mana caranya? Dia tidak berangkat haji, tapi dapat pahala haji. Bismillah. Maca zikir tasbih sebelum tidur. Inilah yang disampaikan oleh Aisyah kepada kita galo-galo. Nabi kita itu pesan kepada Aisyah, Aisyah, la tanami hatta ta'mali arba'ata asya. Aisyah, jangan tidur dulu kecuali melakukan beberapa hal. Pertama, sebelum tidur harus baca Quran 30 juz. Yang kedua, sebelum tidur minta syafaat para nabi dan rasul sebelum aku nina. Yang ketiga, sebelum tidur haji dan umrah dulu. Nah, Aisyah sebelum tidur minta maaf dengan tetangga-tetangga. Itu pesan Nabi dengan Aisyah. Sudah ditinggalkan Nabi di mihrab Madinah itu. Dengan itu Nabi balik kan rumahnya di situlah. Nabi masih cuman Aisyah ini masih tercogok. Puji
Puji Nabi, ya Aisyah, lam tanami. Ngapa belum tidurin? Mikir ke wasiat tadi ya Rasul. Mak mano nak tidur sebelum tidur ini kita baca Quran 30 juz. No, dah tiduran lagi. Fatabassama Rasulullah, Nabi kita tersenyum. Aisyah, sebelum tidur, baca Quran 30 juz itu cukup baca kulhu 3 kali. Kulhu. Baca suratul Ikhlas. Baca apa? Okey. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali, tadi sekali, 2 kali, 3 kali. Siapa yang baca suratul Ikhlas 3 kali sebelum tidur, pahalanya sama dengan baca Quran 30 juz. Sebelum tidur, minta syafaat para nabi dan rasul. Salawat dengan aku baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Sebelum tidur harus haji dan umrah. Bayangan Aisyah, tawafnya, sa'inya, segala macam itu tahallulnya, ngembak mikotnya di mana. Puji Nabi tak usah repot-repot. Baca tasbih lengkap. Tasbih lengkap berapa kalimat? 5 kalimat. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Siapa yang baca tasbih lengkap 5 kalimat ini, pahalanya sama haji dan umroh. Sama halnya dengan dia sekali haji dan sekali umroh. Tapi kalau yang belum haji, tak boleh dipanggil haji. Karena itu pahalanya baik. Pahalanya baik, ya. Nah, yang bingung Aisyah sebelum tidur minta maaf dengan tetangga itu, nah. Ngedori rumah tetangga siko-siko. Assalamualaikum, Bici. Minta maaf, aku nak tidur. Mak mana itu di rumah di Madinah itu kan banyak. Nah, fatabassama Rasulullah. Nabi tersenyum. Tidak perlu mak itu Aisyah. Cukup macam istighfar. Bunyi istighfarnya itu Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Istighfar itu baik. Dalam hati, ya Allah ampuni dosa aku, dosa mak bapak, dosa dulur aku, dosa tetangga aku. Sudah, cukuplah itu. Seandainya mati malam itu, itulah sudah dianggap minta maaf dengan tetangga. Kan sulit ini dia. Oleh minta maaf dengan tetangga itu sulit. Apalagi yang galak nyakiti tetangga. Yang jahat dengan tetangga. Yang lebih jahat lagi yang galak ngembit tanah tetangga. Matinya mati ngantuk. Nah, percaya kamu? Iya, wong yang galak ngembit tanah tetangga itu kuburannya sempit. Iya, baca hadis lalu sampai ke itu ya. Mak itu dia mati, dia galak nganggu tetangga. Atau dia galak ngembit tanah tetangga. Tulang belulangnya itu nah, diempit bumi. Kalau bangsa kita terdengar, suaranya itu kretak-kretok. Itu yang galak ngembit tanah tetangga. Sekilan itu. Apalagi yang maling duit rakyat. Yang maling tanah rakyat berhektar-hektar itu. Nah, kau. Diam galak kamu. Siapa yang galak maling itu Pak Amir? Pikir kalau dewek. Iya. Makanya daripada kita ngembek tanah tetangga, lebih baik ngenjuk ke tanah untuk tetangga. Nah, untuk umum terutama jalan. Selama jalan yang kita njuk ke itu dimanfaatkan untuk orang yang kulu kelir lalu lintas, waktu hidup sampai mati, itu pahalanya ngalir terus. Itu yang disebut dengan pahala
jariyah. Betul. Jariyah. Ini ya Bapak Ibu yang kita sampaikan kemarin. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan apa Pak Amir? 3 bulan berturut-turut, 1 bulannya itu terpisah. 3 bulan berturut-turut itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah adalah bulan Rajab. Terpisah. Nah, 4 bulan inilah hebat. Yang kedua, hebatnya bulan Rajab dan 3 bulan yang berturut-turut ini tak pernah terjadinya peperangan. Ya, tak pernah terjadi perang. Itu yang kita sampaikan itu ya. Tapi di 4 bulan ini diciptakan langit dan bumi. Bumi 7 lapis, langit juga 7 lapis. Kemarin kita sampaikan bumi 7 lapis. Lapisan yang paling bawah itu penghuninya adalah Dabbatul ardi. Dabbatul ardi. Binatang bumi. Nah, binatang bumi. Berapa lama Pak Amir binatang bumi itu? Sejak bumi diciptakan ada di bawah itulah. Nak metu tak baca, nak makan tak baca, nak galau-galaunya tak baca. Besarnya sebesar bumi bawah itulah nah. Binatang itu namanya Dabbatul ardi, binatang bumi yang paling bawah. Kena lalamo, dia ni lalamo diciptakan ini, makanya dia galak bergerak aja, galak batuk. Nah batuknya binatang bawah itu, itulah gempa itu nah. Itu galak gempa. Batuk biasa itu. Kalau batuk kering, ngokol itu nah, itu yang galak nemen gempa itu nah. Tsunami itu. Iya. Nah, itu. Kaget sebelum Dajjal dengar ke dulu. Sebelum Dajjal keluar, dia keluar duluan. Nah, keluar. Nah, karena lama tak makan lah beribu-ribu tahun tak makan, yakulu min sa'atah. Segala yang ditemuinya itu dimakannya. Jenguk Ampera makannya. Masjid Agung dimakannya. Pempek telok. Kapal selam. Monas lajau. Singgahnya segala apa yang dijinggoknya makan juga loh. Nah, itulah yang mersih ke bumi jadi kertas selembar itu. Baca baik kamu. Ini masalah hari kiamat itu nah. Aku ngepek di situlah. Iya, bukan puluh tahunian. Di situlah aku ngepek. Oh, ini rupanya. Man kita yang beriman lah mati galau. Lah mati galau dia. Masih lama. Kiamat masih lama sebenarnya. Tenang baik kamu. Iya. Selagi ada marbot, selagi ada yang galak nambah beduk ini, kiamat ini masih lama. Kecuali yang nambah beduk telah mati galau. Yang ngebang lah mati galau. Nah, itu ya. Kiamat. Kecuali yang tak kata lagi yang mimpin zikir, mimpin ratib, mimpin tahlil. Nah, itu alamat. Nah, dia, siapa yang maca zikir La ilaha illallah. Sehari kita maca zikir sekali be, kiamat diundur 40 tahun. Besok maca itu lagi, diundur 40 tahun lagi. 3 hari berturut-turut wong maca zikir la ilaha illallah itu 120 tahun. Mana kalau seminggu? Mana kalau sebulan? Maca itu terus. Lama gitu kiamat. Iya. Cuma tanda-tanda kiamat lah banyak. Ya. Tasabbahur rijal bin nisa. Ini tanda hari kiamat itu banyak apa? Banyak wong lanang nyerupai betino, wong betino nyerupai lanang. Nah, itu tanda kiamat. Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Terlalu cinta dengan dunia dan takut mati. Tanda hari kiamat. Itu penyakit wahan itu nah. Dia berlomba-lomba membangun bangunan yang bagus-bagus. Tapi dia lupa dengan kuburan. Kamu nih. Tak nyambung cerita nih. Iya. Rumahnya bagus-bagus, kantornya bagus-bagus, tempatnya bagus-bagus, tempat refreshingnya bagus-bagus. Tapi dia tidak berpikir tempatnya itu kaget di mana?
Di kuburan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di balik kuburan itu ada alam barzakh. Itulah tempat dia sementara itu nah. Makanya kalau ada ungkapan telah berpulang ke rahmatullah dan akan dimakamkan, dikuburkan di tempat peristirahatan yang terakhir. Sebenarnya belum itu. Belum sementara itu. Belum. Kagak dia hidup lagi dia itu nah. Nah, nanggung mintai pertanggungjawaban kayak itu ya. Hubbud dunya, terlalu cinta dengan dunia. Mana cinta dengan dunia itu? Cinta, apa dia isi dunia? Isi dunia ini apa? Triota, tigota, harta, tahta, betina, wanita. Sini, Mang. Sini. Harta, tahta. Ya, betina tadi. Nah, cinta dengan harta. Bukan berarti kita tak boleh kaya, bukan. Boleh kita kaya, tapi sumbernya harus jelas. Jangan sumber dari mak. Yo, dari yang halal. Itu. Mana yang halal? Dari pegawai yang jujur, pedagang yang jujur. Nah, itu. Kalau menurut aku pribadi ya, kalau yang halal itu sebenarnya itu ya, yang paling halal itu dari ceramah inilah sebenarnya. No, kamu tidak percaya? Iya, kopi dulu. Dari ceramah inilah. Sebab ceramah ini tidak matok harga. Iya, dinjong sekian payu, dinjong sekian payu, dinjong payu, tidak. Sekali itulah. Nah, kecuali ada ustadz, ada kiai, ada ulama, ada habib, yang kalau dia ceramah matok harga. Nah, yang itu namanya yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Itulah yang galak menjual ayat itu nah. Mana boleh? Umpamanya kita minta penceramah dari luar yang hebat-hebat. Ujinya untuk penceramah itu 30 juta. Belum hotelnya, belum anak buahnya, belum PP Nah, yang itu yang tak boleh itu. Kalau ini lillahi ta'ala baik. Ya, tak boleh nyual-nyual apa. Tak boleh juga matok kalau aku kultum sekian, kalau ceramah sekian, kalau rutin sekian, tak boleh. Cuman kita galak nginget ke be. Tidak mau nginget ke panitia. Nah, tahun ini kalau baca, yo jangan sama dengan tahun kemarin. Nah, itu baik nah. Iya. Sama kayak itu ya. Tidak. Kamu nih. Tapi kadang-kadang pengurus dengan panitia ini tak ngeh. Nah, iya, tidak galak studi banding mah itu nah. Iya, dari dulu mah itulah. Benci aku kadang-kadang tuh. Makanya nanti ingat ke Fadzakir, ingat ke supaya dia ingat. Nah, itu. Bukan kami nak minta tambah, bukan. Nah, baca azan ini. Ini Ustaz apa? Ustaz Nur Majid ini. Suara bagus, kori ngebang, ya bagus. Oh, luar biasa. Kapan ngebang? 17.000. Oh, ya Allah. Tidak menghormati kori namanya. Kami ini dari dulu mah itulah. Jadilah baik berkahnya ya. Baik berkah. Sampai mana kita tadi? Sampai lupa. Hah? Apa? Oh iya. Nah, jadi bulan-bulan inilah yang hebat. Kita yang berjamaah, kita yang taklim, majelis dan lain sebagainya. Pemburu-pemburu ilmu agama ini namanya Rajabiyun. Kita yang di bulan Rajab ini lebih semangat lagi untuk sholat berjamaah, taklim dan lain sebagainya, ratib, zikir. Ini namanya Rajabiyun. Agak dipanggil oleh Allah. Ainar Rajabiyun. Mana wong yang
Apa mana wong yang menghidupkan malam-malam bulan Rajab? Hanis. Ya. Apa? Apa itu? Ini Pak Hanis. Aku tahu ini pilihannya tahu aku. Iya. Kakek kita ngomong masalah pemilu minggu depan. Ya. Yeah. Supaya jangan ada kontra. Iya, jangan sampai bebala. Iya, jangan sampai bebala. Ainar rajabiyun. Mana wong yang menghidupkan malam-malam bulan Rajab? Mana wong yang beramal di bulan Rajab, baik siang, sore maupun malam? Udkhulu al-jannata bighairi hisab. Masuklah surga tanpa hisab. Oh, itu hebatnya kita yang beramal di bulan Rajab ini. Apa dia baik? Ini yang kita dengerin kakek. Sebelumnya lah sudah kita dengar itu ya. Fadilah keutamaan bulan Rajab ini. Innar Rajaba syahrullah. Rajab ini bulannya Allah. Paman akramahu faqad akramallah. Siapa yang memuliakan bulan Rajab ini termasuk memuliakan Allah. Kalau kita sudah memuliakan Allah, Allah mulia ke kita. Kalau kita mencintai Allah, Allah cinta dengan kita. Kalau Allah cinta dengan kita, sebelum kita berkendak, lah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini berdoa terus tidak kabul-kabul. Ngapa ini? Kita belum menanamkan rasa cinta kepada Allah. Salah satunya adalah menanamkan cinta kepada Allah ini menghidupkan malam-malam Rajab. Termasuk kita yang menghadiri peringatan Isra dan Mi'raj ini termasuk menghidupkan malam bulan Rajab ini, ya. Nah, kita kepengen supaya kita dan keluarga ini masuk golongan wong yang dipanggil oleh Allah. Ainar rajabiyun, mana wong yang menghidupkan malam-malam Rajab? Ngapa sangkan dimuliakan oleh Allah? Karena bulan Rajab ini adalah bulan di mana Allah manggil Nabi kita langsung. Makanya sholat kita ini jadi patokan. Bukan dengar dah kamu. Jadi patokan itu ya. Nah, kalau umpamanya nak milih pemimpin, tengok sholatnya. Kalau nak milih pemimpin, tengok cara dia memimpin keluarga. Kalau di keluarganya itu pemimpin lah aman, lah damai, dia adil, jujur, bagus. Nah, itu calon pemimpin yang nak memimpin skop yang lebih besar. Kalau ada umpamanya pemilihan ketua RT. Ketua RT ini nih ketua RT. Nah, jengok keluarganya dulu. Kalau keluarganya bagus, aman, tentrem, nah pilih dia. Ini keluarganya udah berantakan, mana memimpin RT? RT. Iya. Nah itu juga pemimpin yang tegar. Nah dia pemimpin yang memang lapang dado. Pemilihan ketua masjid, pengurus itu ya. Kalau kita tidak terpilih, sudah legowo gitu. Nerima. Ini tidak terpilih jadi ketua pengurus, merajuk. Ini memanglah tua. Nah, penyakit tua ini ada 3. Nangis tua. Merajuk tua. Kanji tua. Benar tak kira-kira? Nah, itu. Pun aku belum tua. Cuma lah STW tapi. Ya jengok di kampung-kampung tempat kita tinggal itu nah. Ada pemilihan ketua musola, ketua masjid. Selama ini dia memimpin. Kita ini kepengen nak pembaharuan. Perubahan kita ini kepengen nak wong yang lebih muda. Nah, dia ini secara otomatis ini Junet nih. Nah, insyaallah kita itu ya, minggu depan, malam Senin depan kita membahas tentang mana hakikat supaya kita memilih pemimpin yang baik, lepas tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Muslim, ayo. Nak. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jawi Kromo, Palembang. Hari ini Ahad 28 Januari 2024 bertepatan dengan 17 Rajab 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Adapun selaku bertugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Nur Majid SPDI dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Syekh Abdul Basit Musfi LCMA Al-Hafiz. Dilanjutkan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW malam ini ba'da salat Isya bersama Syekh Abdul Basit Musfi LCMA. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami imbaukan kepada para jamaah untuk dapat meluruskan shofnya serta mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi aspirasinya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jawi Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا للصلاة يرحمكم الله يرحمني ويرحمكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله